تماشاوان هجای وار باش از لناوا خلق روز آوای کرسانی گریم چه لناوا کامپان چه جی کسین کل دروی کامپان دمینن من پروگرام و هفپیوین گلک بوان را چه کرن گلک داخواز و پرسکریک انوان هنه همو داخواز انوان جکیت دینا کرن جیو این و یو این آش سی آر یعنی کمیسریا بلند یا پنابر و کوچبران که گریدای نتوین یک بویه دبیجن یو این گوه نادوان او جبیر کرنه خدمتا کجبو کوچبرین سوری چل اردن چل ترکی و چل لبنان جیته پیشکش کرن جه کوچبرین سوری رانای پیشکش کرن کل وی داره الباشوری کردستانی دمینن از وان داخوازان وان پرسان پرسکریکن وان کوچبران جبو نونر یو این آش سی آر یا عراقی پیشکش بکن برز جان نیکولا بیوز و جه بغدای لگل مبه برز نیکولا بیوز بخیر هاتی بهتری 140,000 کوچبرین سوری ایوار باش لوی هریم دمینن ایوار باش گلک جوان بهتری 10 سالن ده کامپان دا دمینن هر وها بشکی مزن لدروی کامپانن حتی نها او پناخوازن یعنی بفرمی نبونه پنابر دخوازن استاتویا پنابری ورگرن چما حتی نها نبونه پنابر و کنگی بفرمی ببن پنابر اف داخواز وانی یا سرکه حسکر و پرسیج و بکم و پرسامنش بوه So first of all, we have to recognize that the Syria conflict. بری هر تشتی دوی ام بزانبن کو هفکاریا سوریه بهتری 240,000 شینین سوریه کو کردن در بدر کرد. به گلم پری جباکوری روشالات سوریه بو هرما کردستان عراق پیوست ام سپاسیا د سالادارن کرد و عراق بکن لهمبر پیشوازی کرنا پنابرانو داینا جهکی اوله جبو کو جانا خو آوا بکن ده 10 سالن بوریده زاروکان کاری بون هرندبستانان پیکان بو دست نخوشان بگه چراسریا پزیشکی کار گلک جوان سوریان ده کرتن جدایین بازار ده لدهوک حولر و سلیمانی پیوسته ام به بزانبن کو د سالادار و شینین کرد و عراق هفسوزی و پیشگیری کام مازنج بو خوشکو برایم پنابری سوریه نشان دانه لو ما یو ان سی آر آژانسا پنابرانی سر به نتوین یک بوی پشتوانیا برپرسان دکه جبو پشترازبونا کو مولاتان اشتجوبونه یا همو پنابران هبه جبو کو با آوه که یاسایل هرما کردستان عراقیان له بشن دنین عراق فدرال بمینن هروها دستیوان بگه همو خدمت گزارین بنگهین and have access to all the basic services. لی بفرمی و او نکرنه پنابر یعنی حتی نها استاتویا کو او تیدانه استاتویا پناخوازن چما نبونه پنابر حتی نها چما پناخوازن What is primarily important for these people is to have یاکو جوان مروان را جه هر تشتی گرنگ تر او کو دست وان بگه خدمت گزاریان ل هرما کردستان عراق و بکاربن با آوه که یاسایی دهوک حولر و سلیمانی نشتجیبن افجی به وی که پیکتی کو مولاتا نشتجیبونه به همویان رهبه جبو کو بکاربن به آوه که یاسایی عراق خاصمجی لهرما کردستان عراق بمینن اف جبوان کسین کو نکارن نها بگرن سوری چمکی اگر بگرن جوان را پر مترسی دار دبه مترسیا جدازدانا جیانی لسروان هیا یان دیوارن گرتن و اشکنجه کرن لو ما پیشوازی لوان تکرن جبو به ریا مولاتا نشتجیبونا مروفی لهرما کردستان عراق بمینن جداهیا دنا برا پنابر و کجبران نه اوقاسی گرنگه دمکه ده کسین کو هاتنا هرما کردستان دست وان بگه همو خدمت گزاری انگشتی وکه پرورده تندرستی و درفتین دنین جانه باشه از دناوان دابم یعنی از پرسکریکن وان براسیج نزیک و دزانم ما سردانا کامپین پنابران کرد چه سلیمانی چه هولیر چه دهوک پنابر بحثا ایشو دردین خواهد کم براستی بشک جوان دبیجن یو این تنه آلیکاریه ده بشکیش پنابران اونا ده بشکی دن یعنی
دابشکرنا بلافکرنا آلیکاریان دا بالانس تنه عدالت تنه هون آگاهداری ویا کنه برز نیکولا بیوس براستی ام نکارن آلیکاری همو پنابران بکن چمکی پشتوانی ما یا دراوی یا پیوست نینه کو ام بکار بن آلیکاری همیان بکن سیاست ما لسر آستا جیهانه نتنه لعراق و لحرما کردستان عراق لبله لسر آستا جیهانه هر دم او اکو ام آلیکاری مالبتن هری لاواز بکن چمکی پشتوانی ما یا دراوی سنور داره رجاء کا دست نشان کری یا پریان جالیه هن ولاتان دگه دستمه وک دولتين يقبويين أمريكا ولاتين أوروبا ولاتين كندافي أف بشجيريا هاولدانين مادكن بشجيريا سنوردارة لورا سياسة ما هردم أوكو أم أليكاريا ين هري لاواز بكن بأوائكي سركة أم أليكاريا جنبيين كو زاروكين وان هنادكن سروكي مالباتكي كو خوادية بيدبين طايبت با كساكي بتمن كو بتنبا و زاروكين وي نبن أليكارياوي بكن تشتاكو فيغا لجیهان دقامه او که روش به روش قیران نو پیدا دبن ام بحثا اریتریای دکن ام بحثا افغانستان دکن دوان رو جان داجی ام زیده قالا اوکراینای دکن آنکو پشتوانی دارایی یاکیم دگه دست UNHCR رو هبش ما یندن جبو آلیکاری همو کسین پیوستیا وان پیهیا جبرویه که به راستی پیوست ام تنی آلیکاری وان کسان بکن که پیوستیا وان پر پیهیا برز بیوز یعنی UN فقیر بویه پرین UN نمانه که بده کوچبرین کرد ین کل ویدریل باشوری کردستان دمینن پشتوانی ما یا درابیا سنوردار هیا جعالی دولت جدا و تی پیدا کرن که پشگیریا هولدان آژانسا پنابرین سربه نتوینی یک بو UNHCR دکن ام داخوازا بهتری 305 میلیون دلار دکن جبو آلیکاری کرنا پنابرین سوریه و کوچبرین نافخواین عراق کوبه سداما تندو تیجیا سرداما هفرکیا داعش در بدر بونه جتباهی آوان 305 میلیون دلار کو ام داخوازا وان دکن تنی 200 میلیون دلار گشته دسته ما آنکو تو دکاری ببینی کو والله یک هیا دنا براویت بابا کو پیوست و ام مزنده دکن و ویت بابا کو لبردست UNHCR براستی جه هر دو کسان ام دکارن آلیکاریا کسکی تنه بکن چمکی پشگیریا داره یا پیوست لبردست من نینه جبو کو ام آلیکاریا همویان لعراق بکن وید خواهد یعنی پرس گله کنه براسی از خواهدم به هنه که باش لسر ترکیز بکن او پرین کجبو کردستانی هاتنه وقتاندن که تینه بغدای بگو مال بغدای دابش یعنی بغدای تینه شاندن جبو ویداره وکه که هاتیه وقتاندن او پره دگهین کردستانی کامپین کردستانی یعنی کوچبرو پنابرین کردستانی دمینن Yes, indeed. We have mechanisms to identify the most vulnerable families. براستی بله مکانیزم ما هنه جبو دست نشان کرنا مالباتین کو رو شاوان دجواره ام هفدیتن ام بوان مالباتان را دکن جبو کو ام فهم بکن لوازین وان چنه هکا کسک خوادی پیدوین تایبت با کسک پر هجار با یان کسک زاروک نوی پر بنو نکار با خوارنه جوان را پیدا بکه ام بریا همویان آلیکاریا وان مالباتان دکن لی دوی ام پشتاخواه به آلیکارین حکومت عراقی جی گره بدن عراق ولاتك كود دما بوريدا دي جالك برزغريكان را درباز بويا لينها برب آرامية بدچه داعش تيك برو ولاتكي برهم هينري نفتيه و دهاتاوي باشا رولا ما وكا اجانسا بنابرين نتويني يقبوي اوكو ام آليكاريا حكومت دي دابشكرنا بودجي دا بكن جبو مسوگر کرنا خدمت گزاریان ج کوچبران را نخاسمه ج بو دو وارن دست نشان کری کو پرورده و تندرستینه ددمه ده کو ام دا آخوون ما داخواز ج حکومت بغدا و هولیر کریا کو بودجه که زیده تر جبو پشتوانی کرنا پنابران و مسوگر کرنا پیتوین وان ترخام بکن باشه حالا که دنیا گلکی گرینگه پنابر گازنان جخواندنه دکن مثلا دبیجن ادی یونیسف آلیکاری ناکه یونیسف گوتیه پرای من نمانه و کام بدن ما مستیان یا جلد بستانان مصرف بکن بریز بیوز افبویا سدام که بهتری 40,000 زاروک
ji xwendinê mehrum bimînin, bêpar bimînin. Çima UNICEF alîkarî ji bo xwendinê rawestand yan jî mesela gor nerîna te çareserî çi ye? The solution is with the government of the Kurdistan. چارەسەری li ba hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê ye. Rêkeftineka me ya baş bi Wezîrê Perwerdê re li Hewlêrê heye. Bi niyete di demsala bê ya xwandinê de zarokên penaberên Sûriyê li dibistanên hikûmîyên Herêma Kurdistana Iraqê werbigire. Di îlûna bê de gava dibistan vedibin مامۆستا سەر بە وەزارەتا پەروەردەیە دەبێ. دبستان ji aliyê wezareta perwerdeyê têne avakirin, birêvebirin û piştgirîkirin. Li şûna hebûna sîstemeka xwandina paralel a taybet bi penaberên Sûrî, hemû zarokên penaberên Sûriyê bi xuşk û birayên xwara li Herêma Kurdistana Iraqê li dibistanên hikûmî dixwînin, ev destkefteka mezin e. Ev tişteke ku em li Iraqê û navçeyên din yên cîhanê jî daxwaza wê dikin. Herdem baştir e. Sîstema perwerdeya giştî were bikaranîn ne ku sîstemeka perwerdeya paralel a taybet bi penaber û koçberan were cêvecîkirin. Mamosta ji aliyê wezareta perwerdeyê têne damezrandin û mûçeyên xwe werdigirin ji demsala bê ya xwendinê de. تشتكي دن او پرورده بوده بحث کرد مثلا نخوشان هیا مثلا هنه کوچبر پنابر هنل بیداره درمان وان لکردستان تنه دویج بو درو بینشاندن جبو کوارن درمان کرن یو چونل سری لیو انجی دانه لیو انت برسف ندایا وان هون چاوا و پرسکری که چاره سرد کن هون آمده نه نخوشین گران بشینن درو So we do work also with the Ministry of Public Health. ام به وزارت تندرستی حکومت هرما کردستان عراق راجی له هولره کار دکن جبو کو ام پشراز ببن کو مینا همو اشیان اندن دست پنابران جی دگه خدمتگزارین وکه نشترگری چارەسەریya پزیشکی و درمانان جبو کو کسین پیوستیا وان به چارەسەریya پزیشکی هەیە وکه هر کسکی دن له هرما کردستان عراق پنابر دکارن سودی جه خدمتگزارین تندرستی وەربگرن وک همو عراقیین کو له هرما کردستان عراق دجین هنک روشن ماین دجوار هنکو جبر سنورداریا شیانا تندرستیا لور پیوستیا ما به هیا کو ام چند پنابرین هندک جبو چارەسەریان بشینن دربه بگومان اف یک جی پشتاخوا به وان ولاتان گرید دک و وان وردگرن ما بستا من ولاتین روش آبایه اوروپا، کانادا، استرالیا و دولتین یک بوین امریکا کو پر به بخشنده هنجاران هنه کاروشن نخواشین تایبت جبو چارەسەرکردن و نیشتەرگەری وەردەگرن چمکی ئەو چارەسەری لەبر نەلبەردەستن کو مەبەستا من هەرێما کوردستانە عێراقێ لێ بەڕاستی ئەو ڕەوش بڕکێ من چمکی وەک ئەم فێم دەکەن شاندنە نەخواشێکی ji بۆ وڵاتێ سێیەم خەرجێکا زێدە دەخوازە بله تشتكي جبر افان برسين خلكيش تراد بيجم لولاتين مثلا اردني تركي ولبناني بنابر بريا يو ان دشن ولاتي سيام اعاده التوطين جراد بيجن بروجرام برنا كوچ بران بنابران الفيدري قالكي لوازه چما او ناچن مثلا يعني كوچ برين كل فيدرينا چما بروجرامك جبوانجي تنكو بچن ولاتين لولاتي سيام ورن بجيكرن اف ميكانيزم لجمع چاوي بريس بيوس ميكانيزم بروجرام شاندنا کوچبران جبو ولاتي سيان We have exactly the same mechanisms and همان مکانیزم آمج بو دست نشان کردن وان پنابران هیا کو پیوستیا وان په جبو ولات سیم ورن شاندن جبو رزگار کردن جیان وان چمکی اوک میناک پیوستیا وان به چارەسەریە کا پزیشکی هەیە کو لە ئوردن و لە لوبنانێ یان لە عێراق و هەرێما کوردستانە عێراقێ نەبەردەستە عینی هەمان مەکانیزمامەژ بۆ دەستنیشانکردنا پەنابەرێن بە وی ڕەنگی هەیە ئانکو تو جوداکاریەک لە هەمبەر پەنابەرێن سووریên ڕۆنشتیên هەرێما کوردستانە عێراقێ نینە لێ بەروواژی vê ez dibêjim ku piştevaniya waniya mezin heye nexasme ji aliyê Emerîka
کەنەدا، ئاسترالیا، سوێد و فەڕەنسای ji بوو ku hinek ji wan penaberên Sûriyê li derbeyê Herêma Kurdistana Iraqê warin niştecêkirin. Ev welat hemû piştevaniya wan dikin û hejmareka zêde ya penaberên ku pêwîstiya wan bi çareseriya bi vî rengî heye werdigirin. Lê mixabin, pêwîstiya pir ji wê yekê zêdetir e ku ji me re pêwîst e ji bo niştecêkirina wan. Lê tu cudakariyek li hember penaberên ku li Herêma Kurdistana Iraqê dijîn nayê kirin. Li gor yên ku li welatên din in wek Urdun û Lubnanê. و حتی چند کس یعنی چند مالبات ji Kurdistanê şandine derve bir ya wê programê? Over the years, we have sent thousands and thousands of families. Di çend salên borî de me bi hezaran malbat şandin. Em her sal hewl didin wan destnîşan bikin ku rewşa wan dijwar e û pêwîstiya wan pê heye ji bo welatê sêyem werin şandin ji bo mabûn dê jiyanê de. Bi sedema lawaziyên destnîşankirî wek nexweşiyê, em wan dişînin welatên Ewropa, Amerîka, Kanada û Avustralya. Bi hezaran malbatan karîne ji hewlêrê koç bikin û jiyana xwe li welatê sêyem ava bikin. And to rebuild their life in a third country. هون ديار دكن بريز بيوز يعني او كسن اعاده التوطين يعني بتش ولاتي سيام هون نافي عنوان كسان ديار دكن وكا يو ان يعني يو ان اسيار يعني اولات وان كسان دخازن. Thank you. We are the ones Spas, em wan kesan destnîşan dikin ku pêwîstiya wan pê heye herin welatên din. Çimkî hekeneyên şandin zehmet e bikaribin li vir li Herêma Kurdistana Iraqê dê jiyanê de bimînin. Bêgelemperî bi sedema nexweşiyê yan jinên bi tenê ku hejmarek zarokên wan hene û şiyana wan ji bo bi destxistina kar pir sinûrdar e. Yan dibe ku kesek be meyla wî ya seksî ya cuda. Dibe ku rizgar bûyên dest dirêjiyê bin yan kesên ku gelek jan dîtine û pêwîstiya wan bi çareseriya pizîşkî û derûnî heye. Çareseriya derûnî ya taybetmend. Em wek Ajansa Penaberên Netewîniyek bûyî wan kesan destnîşan dikin, em dosyeyên wan dişînin welatên ku amadena wan werbigirin. Lê bêguman biryara wergirtina wan penaberan di destê wan welatan bi xwe de ye ku wan werdigirin, wek Amerîka Bakur, Ewropa û Avustralya. America, Europe, Australia. باش مجارك دن هيا قالكي جرينجا شبكه دركتنا بالنافي يو ان تلفوني كوتش براندكن دبيجن نافي وال لفلان سفارتي يعني الجم يو ان دركتيه دي افقاس 10,000 20,000 دولار بدي امي تبيشن كندا بيشن امريكا استراليا وهناك ولات الدنيا اوروبا والسربي مجارات تلي كولينك تشيكريه ب 6,000 يعني بتقارن ببيجن بمليون جي وان شبكين قاچاقجيان پرج کوچبران ستاندنه هون آگاداری ویا کنه برز بیوس We are unfortunately very aware of those fraud. Mixabin em baş sextekariyên bi vî rengî serwextin ku hin kes xwe wiha nîşan didin ku ser bi ajansên mirovî netewîniyek bûyîne û daxwazê li xelkê dikin pereyan ji bo xizmetguzariyan bidin. Me ev şûpandiye. Me çend kes dane destê polîs, hêzên ewlekariyê û desthelata dadgerî ji bo ku ew jî lêkolînan bikin. Çimkî Ajansa Penaberên Netewîniyek bûyî nikare karê polîs bike. Ev erkê desthelata xwecihî ye. Her wiha me bi berdewamî ji penaberan ragotiye ku pereyan ji bo tu xizmetguzariyekê nedin. Ew xizmetguzariyên ji aliyê Ajansê Netewîniyek bûyî ve hatine misûgerkirin. Her wiha ji aliyê rêxistinên nehikûmî ve ev dem belaşin bêberanberin. Em tu carî daxwazê li penaberan nakin ku pereyan ji bo tu xizmetguzariyekê bidin wek daxwazkirina alîkariyê, baştirkirina cihê manê yan daxwazkirina şandina ji bo welatê sêyem. Ev hemû bêberanberin. Me çend kompanya jî pêkanîne li navendên tûmarkirinê û bêrêya kurtenameyên mobaylê û programên radyoyê û belavkirina namîlkeyan li kampan û dervey kampan ji bo ku em bînin bîra penaberan ku pereyan ji bo tu xizmetguzariyekê nedin.
لجبركو خلق سرگرمه هن جاران بریار ددن پریان جبو وان خدمت گزاریان بدن به هبیا سباروجکا باشتر لأم به بردوامی جوان را دبیجن هکا اف بقومه دوی ما سر وقت بکن ام لیکولینان دکن ام بده سالات را کار دکن جبو راوستاندن وان خاپاندن و سختکاریان جبو کو ام پشراز ببن کو او دزانن او همی خدمت گزاری ببران برن لما خابن ام هایدارن کو هنه کس و لوازیا خلکه بکارتین نو هیویه که سخت جوان را چه دکن و سوزان ددن وان جبو سبارو جاوان و وها دکن لهم بر ویه که پریان بدن کو ام تجاری وان سوزان ناندن کەسێک جوان شەبەکەیان هاتیە گرتن لەگۆڕ کوتە ئاگاداری لیکولین سروان بویران پر آلوزه جبر کو کسین کو لپشوان کارانه آماده کاریین پر باش کرنه سیمکارتا که بکار ناینن کو تو بکارین اسنامه و بکار هنه روی اشکره بکی همو بلگین کو هنه لدادگه ورن بکار آنین جهول را دکن ببوره لما لیکولین لسروان دوزان جمره و جه ده صلاة راجی پر زحمته لهر جارا زانیاری دگهن دسته ما ام دشوپین نو آگاهیان جعالین تکلدار و پولیسین هرما کردستانا عراق را دشینن گەلێکی سپاس کێف خۆش بووم کوتش بەغدای بووی میوانێ من نونەرێ بلند کۆچبەران و پەنابەران لە نەتەوەیەن یەک بووی نونەرێ عێراقێ نیکۆلا بیۆس میوانێ ببووی زۆر زۆر سپاس سپاس بواجی بەێ تەماشەوانەی هێژاش بوو وەژی سپاس و هێوی دکم دەvê هەفپەیڤینێدا مە دکاربوو بەرسڤە gelek pirsên کۆچبەرên ku li başûrê Kurdistanê dibînin bidin heta hevpeyvînekidin her dixweşî dabin û xwe tirê we